Igqwetha lombuso Advocate George Baloyi uba igqwetha likaKheli Khumalo uMagdalene Monsami bona liphume ngaphakathi kwekhoto njengoba uKhumalo kungomunye wabofakazi kuleli cala. uKhumalo ngomunye okhabe akhona ngobusuku kwadunuzwa ngalo umendi walokho weOrlando Pirates nebafana bafana uSenzo Miyiwa obekasekhabo likanina kaKheli Khumalo eFosloras ngomnyaka ka2014. uMagdalene Monsami uphika ngolokuthi icala leli lihatshwa bunqopha ngikho kumeli angakhitshwa ngekhoto kodwa uJudge Chief Yamomela uthi ikhoto izokuthatha amagadangwa ngemva kobana uKhumalo afakaze. Kanti amadoda asolwe ngokubulala uKhumutso Diyale avele gafeaturesana ekhoto kaMagistrata yeProtea eSoweto ngaphambi kokubana lithwiliselwe umhla ka4 kumhayili icala labo. uTebogo Molapo weminyaka ema29 ubudala kunye noMukhabi Ngwanapudi weminyaka ema33 ubudala basolwa ngokudumuza babulala isakhamuzi sePhimville uKhumutso Diyale ngomvulo iveke epheleleko emtlhatlhaneni weChicken Farm nakube kubangwa ukwetshiwa kwendambo zegizi ePhimville. Abasola sikhuluma nje basemaseleni. Nasiqala eTlagwini Kapa kuthwiliselwe ngomhla we-19 kumhayili ukulalelwa kwecala lomsolo weKimberley weminyaka ema24 ubudala usolwa ngokukata umntazinyana weminyaka eli11 ubudala. Umsolo uItumeleng Machabe uvele phambi kwamagistrata ehalishiwe namhlanje. Ngokuthi kwamalunga womndeni kaNgazimbi athi uNgazimbi uRelebogile Sirami wakatwa bewakhanywa nakaza kubulawa. Kanti isidumbu sakhe satholwa emangweni ongemva komakhiwo wesiphethamthetho sakulesi sifunda seTlagwini Kapa. Kanti eDiepsloot lisiliselwe kusasa ekhoto kaMagistrata weRandburg icala lamadoda asolwa ngokubulala uElvis Nyathi.